Je una be so la bla Bible lu ni ka mi yobe ya ma TV no ngane ashime ngane ashijufo ni ma jufo na ma jufo kenklen wo ba ngo shida wo kon feche mo ngo mbolo ka shpin bola de bo anu ncho mo ni ba de sakasamanta ka me jala ka fe wo do mo ni ke mene kpakpak bi ne se ke wo ko je me fe me ji mene na le ke me pike baba o ji mene wo kete sa mi pike baba o ji mene me ka di achi ameta me be wo ti am am no ne ame ye kwa me wo pe ku se be kuku mi wo ba atom ame insole mo ka fa kwa mo pe ja ka feche mo we na mo bo ne anu wo fe wo na agbe afi na agbe papa ato akpe wo no aka im kokoko no fe ni afi am na agba pi drama je wo kaje mi na anu wo fin wo na agbe afi na agbe papa shikobe ku abodi encha ona na enyo sun lo o enye lo o de bi ni ama awo wan rasta to gbonyo ni se kakla gbe yi bo le bonu wo fe nu wo na asade e shabo ni fe mu ni enu ngle cho aji no de che no ka chi kra mo ku eche mo ku ni anale akọ de bi ni ama awo wan rasta e bakman nu mene kanye ya Botiano ni ami mi die nchem Botiano nane men son la brother bi email aka shije na ama ejara ba shaka jinya ejara ni mba jibi ni jano Botiano e ba shame tamoshito mimba sha. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Gana bi ge mantiasio mi bi fe ami penye gemba asaga ni fe hunu o ya he short we bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba fama bi anyi ke amla lo bona fe na mra akwa ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke hine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asandi gba te ofilo ante woke police fui alo o che me ni me ayabuwa ni onye no ke sana kan fi mo yeah ora don inka police fui ke wo kwani na agbako ya bi ene ke wo sa wo ke wo achu je ya me pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bi le won na asaniba na gba wo titriji gogota ni he ni ekole ni jo ami ekichiye alo ni jo beje me ni saga ko na chunwe ni he ni ekola ma chunye ni isa alo ndi ko ni afe egbe ko manu lehin ele me ne fe o kapa ni gbene o asaga ni fi mo ato ipeja mi odigba lenke e ba yin abona fe
ne ofebe ke ha ne keni fe mo ni asaga ni fe mo ba no da be pa no ka she me ne hu le mi ye Omashi TV no mbe ini odai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo ne chana. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Odai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Okay, she died in a Kenyan children. For you, Biolule, or machine, or what to him, Rabomish. Tamono, we catch a Yabalake, Saka for Shiki, but no more Jim Monibiane, Isake and Yamashineka, no Nia, no Fe, Coca, Safu, Nekeji Bonisa. Yakashi, Akoleke Mini, Okokate. I'm a fan of Bini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC, or will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Nwamie. Okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Ready to unlock your potential? We're not just another digital college. We're Ghana's first premium digital learning platform and library, revolutionizing education. Are you a parent looking to invest in world-class education for your 16-plus son or daughter? Are you a working professional or entrepreneur eager to upskill and advance your career? Now is the time to register and study at Sharing Education. Gain internationally recognized qualifications. Choose from top programs in technology, cybersecurity, AI and software engineering, business, finance, healthcare, management, career management, and more. Join Sharing Education and redefine learning. Your future is just a click away. If you care about financial stability, if you care about entrepreneurship, you need to join this program, Business on Point, live on Omashi TV. Business on Point is a program that talks about business, entrepreneurs. Join us as we explore everything from handmade crafts to cosmetics, clothing, and more. Business on Point, live on Omashi TV. Joe, none of them swallow la Bible blue nika mi yobe Omashi TV and my penny shida ake jana nye wa chunya memi inte iya femini inya ye jara imba ka omanyeke shade onu mi nshi kebe ko time ko yo none of them swallow be ode bi na wa start ogbonyo ni she kaklagbe inyele efonko shita ke boni nke gadan gbe hin lekeke nuwo keje na kan kwenta flache de kun ajimi ni mabata shini to mo ni nbe lo ko fe mo alo nbe ko yin mo dabi shigan adangbe country no nuwo esani mabon wo modern akeke na bona bare na kan ayale be esani wokwanu wo to wo na di se odogba alo wo jaje gbajira mi odogba eja ke wo se ku e ka ku na yin a shin wo yese
nya obi awo yake kaji wa aka se ko ni wa le ko alo anokwale be woda te feke ni ma ana to indole ni me na me taka boni ndemla nke ebo nke wa ngene nke bo ya botiano ni ame botiano man fe for me ba nyeme na de me so lo ya ba de abi blue lele no ne te no ye botiano no jiake mancha yeli sande taka boni wole ake botiano de te ma mi edomo onu mi nshi jeme femini edomo upon no jeme dole na se nyeme na ne me son lo abade abi blue nke mi yobi o ma TV no keke ko ba wie efe prolo fenine efe prolo fenine ejake no mi chuchuko laka botiano manche botiano me ye ame manche alo manche ye botiano ni no podenche inti mena ke ne ken wa ke ne ken wo se ke ne ken da ke wiemo ke be nyeme achini ka bo yo amlo ne na ne me so lo moni yo ye no asa to e konklon ni nyekwa ni ebe ba hye afikuma gbineke afikuma bi ni ebe ba hye ni neke no ko nja no nya wo bia wo ya ka wo te alo wo ba te afile ayeli mo ba afi ate gamen wo sumo ni da ni wo ke wo hi aha jemo ona wo sumo ni wo ke wo hi aha jemo chike fen wi ake me ni they are not proud God and we ameni taflache kefe ame wo ne ke yibi ne oni mi shi me ni taflache ame beje ndwemo allo ona ame be abadai ame dwen wo se ame wo yibi gboyin ma ba ni wa ni lumo yeli efete mo ntoko nklo ani ye wo gadangbe bi asate titiri wo gamen ma ba ni won hani mini lumo yele feto mo to konklo shamo to mo bola noko mo fia mo fi la ke ba ni engage e wo mi nyeme ike efe klolo e botiano lo lele botiano nupa e ko me fe press conference na me ke videos e baba yi manjano nye awa abua we mo ye amlintwe ni wo ba shi kenkele masuma ke wo bu atofoche na we mo twe ejake le nu ya feto mo igbawo history chomu onu mi shi nya awa abua atofoche na we mo twe but ya na atofoche nya wo na we mo twe ba san ete ni otun mi e chi ete lete mi no nu eta mango no lo opono no lo alo tese mi no ni gin ni chon e fi ole manche atogu manche but ya no yo eneje manche gba ko agago amen yo mi ake ye nu wota na eji but ya no wo ye but ya no ma mi ye policy ye yen wo yuo ye ne kejo ne yo mi ake ba fe me igbe jo lo mo igbe nu mo kanya nu ni ma yuye igbe ji but ya no atofuche ni saka anka the first fio mi ake injebotiano injebotiano inchejebotiano na form yebotiano na lem yebotiano ni ba fan yebotiano beni him gba agbele yebotiano ma na mi na gata mi maso batishi ka jenyi no kuma ba bi o kana ya na 70 years manche ni ba ni na eta no di manche kombe maso be botiano ba na ni me fe ka je sologbe na ye solo ma me fa me prechonshi adomate me ogudu for me abochi me ko mo nupa san o ba na nupa e gan ejo nfe ati abaye manche komi ani chieta nidi enyon le gbo abato nidi eteno
ya me dade nyo ya floto mi ame hello ya me no nye mesro bi ole mbato manje amashi ngi manje komite anyemi besa na ga nwe ga manje ma yin na kojo manje ma sane ye ba kojo na ba rule aga manje ko ye manje ni essential ki manje fe manje atoabo ye wo koko mi ni senkrede ye do tano lo fi obo manje ye si afen si aga te si yen awo manje to ma wo abosun apen manje je abosun apen jo chami ni si afen si ana igbe ni wo eko ikola na ge manje pe manje ye ichi eka to mampe lu mo fe lu mo eko e je ngme na afo botiano eche lu mo je mo ya aya number 1 aya number 2 aya number 3 aya number 4 number 5 you know wa ya kanya kwense tanse ni ma cha ku defeat lu mo je ya ni nya bia ka ne gbe me ne ya ma shi to me gbe fun ame pele o ofoli soro eje english data le nyeta no ne igba to ma o ma je ile ko iga jeje wanya mesra obi eba gbogbo meto ma lẹ́nà agẹ́ sólú ọ̀hán àmà agẹ́ nyẹ́kwà ànù jùjú ọgbé yẹ fi o kọ́ tọ́pẹ́ ọbáyá bí àní pọ̀sẹ̀ náà kẹ́ àgbọ̀ àmà ń bà pẹ́ta wọ́n máa sẹ́ àti ẹ̀yìn sáà náà bọ́ǹkọ̀ wọ hẹ́lẹ̀mù àmà ń bà tó máa ń jẹ bẹ̀jẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìbàmì kẹ́ máa ń ṣẹ máa kà á bá pẹ́ bọ̀ tí a lọ máa jẹ́ lè sẹ́yìn ní ìyọ̀ àti sọ́rọ̀ wẹ̀ ń atanu achekwa aja ma wo sen go wo ke na me ko ma nanje sen na ta me chakwa isi meye ye nwene na ate ne na me ha me no nsia ke ne nanje sen ya me ko kota me asen ye man che yeli sen bagwa ke je na ta wo na bagono bana sen ye man chakwa wile ye ni o fori sono wele yaba na sen ye ni me je ga awruli na cheme aka kan bota no ajo ewo bege bi bio committee na Charles school chumi o jasi e ko gudu fo ke onupa amemu emi na sa folemu na gela tasen no kẹ́yẹ dé gbúwọ́ níjà sí fún apá àmà ìṣẹ̀yẹ ilé ẹ̀ ìmẹ́jì ẹgbẹ́ abú wọn sí tí kúlùkúlùkúlù bí ẹ̀tẹ́ káàbá bẹ̀kẹ́ máa jẹ́ ẹ̀dọ́ọ̀jì gbẹ́dẹ́gì sí ẹ̀tẹ́ náà ní tẹ̀sí lè káàbá kẹ́ ìhónúpá ẹ̀kẹ́ ẹ̀ka pẹ̀lẹ̀ òní náà kọ́ wọ̀ ló ẹ̀kẹ́ náà kọ́ báyàwó sí ẹ̀dá ìmẹ́jì ẹ̀tẹ́ àmẹ́sẹ̀ ameka bese komite ga waje ngele mo igma wolo kenkle pa ete eshiga mancheme ay ga mancheme mo fe mancheme enyo ga ete uboti ando nika ga gusun pa mbagwa ni basheno ni bagwa lenda lese agebra me kwebo nsa ni eyo na kan erigululi ame ha wa ka manche yele so ni eye manche be ye ki ana no kasi bi no ni yi na krokro bi ba tesin ba shile na ga tati na ja ni meje ba na copy na ga ta mi ame ni meje lo ame lo aji lo abidajete am ga san na abole lo abidajete ge oh nwo bi nye tene no na buo abo na ga ye komi ga fufu ikeke sha bo abo ni ga dogo ngbo na no ga yi nwo bi nya woti awon yen o na kose ga nwenu mi
Bung blanc. Mancha kuni jete no. Le ba che ewo. Le musun fe na ne ba. E gan fe mo gan fe mo fe. Le ba che na me poezile. To ban enogo komite di money here mi. Ni mi je sa to mancha ko ba chi le gbugblala. Di mancha kuni jiegbe. Then Johnny Bana Gazette. The committee manchele ba fe ya. Ntage mami ejo. Anu kwale ba kanshi. Aka me ulolo amejiyo. Me take egbe fe ni ba fe ulolo amejiyo. Owuro mo na yo bota no lesin egbe na gen yo. If you dan pelo mancheun. Ameka ko loko se pe ne. Ameyo ko loko. Age amato gba mi ankuna ge sanete. Onukpe ko me ba wo ti ame ko awori aga gbona bo ebe yin. Eda. Egbo no ko manche yele. O nwo wo twinshi. Ankuna egbo. Ma ba atashin. Lisa aga manche wo ye ko mumbo. Yeah. Joya. Shalo we bi eno kwa shin eno me na me to manche me enyo. Mancha kwa ni tashin esro bi egbe fangbe ameko hafu ameshala be oja meto e na anu eke chuchu ro mo le je tashin na fe ko sun ofe o san ko kura be ni tashin jo ya fotu onyomulo ya me gbe den onu ene je wo nya mesro obi edon Chibotiano dentifu ashiyan na kansian mi mo leta ni yo gloglo ne ini ma we in mami ni for mi e cha ma we yo ti abi ta ya ye mancha ya je o ti pia na yo maybe o ne ba no shipi number 1 adama fio e ba ye e bi tete super e ba ye leje mi kola wachola fo chamaga kola lenwe ye bi anto na tashin oni iyan ba fine but no ne oshipi eten daga me yo na me pia mancha yeli se aja ke mancha yeli se sabo bi leji ameche ja yo oshipi den fu oshipi de botiano me gbe te wa nu ne tun gbe botiano mi na fio aga to manche ja to manche le na ga to le ni ja se tashi ni manche tashi atofo echeme mami onupa slot ye mami mi na cho la to manche aka ke fire man o na tui ni saniele leje park ye wona ke no na gba anukwale pesa ge wo yue fio ke wo yue ekula no le be yin ino na fio be ja aye ko manche ye jenda wo ha gatatata na le ake afo se ya wo ti ano le ke gakusun pa botale manche ye le leche ya ni ofoliso no wele chi ete ni ba fani imeje ko bete se tu mi na ga ya na le ayere nyo ya pre jalante wuye aye nyo ya ma che kon beje lotage yen gbogbo no we na nga menyo ya chata je ni je nga fi oje me no na ko eko bi ye je pe je na ye ko me ye e ba fi enu mo legacy ane amo shipini ni wa me aka ma safobi na aka me ya na ma aka me pa mini musubo ni ne mi afa inglepo ajaga ni ma we ima shian mba na ni adoma teme adama fi ome adama npa me le mba na me yo mo fe ngane me ma che hu
Josh pia don. Aye manche na. Ona ati Ni mesha no atolata. Yeah. Sen ete ni otu mi e. Chi ete lete mi no nu eta. Mango no lo, opono no lo. Alo te sen mi no ni gi. Ni chon e fi ole manche. Atogu manche e boti ando. Yo! Eneje manche gba pe ko. Yo! Ayaga gbedna. Ke gbediano to. Yo mo fe. Na tuo. Dana ke to manche ameto ko eko. Manche ile je ikoni. Ke bu ifo fo e ke bu afi eko. Je wo ku icho na to nu si afen si an no. Jo chami na to ni si afen si en no. Se na ke ma eche. Ayole money yo. Ayele homo na o. Yo, dans le même son la blague la Bible nous comme yo be ma chiti mada ne chaque nyanya yo tunya wa kwesi ni mfoni be botia na to foche wo che na wie mo jino ni onu eni mi bia ke ma ba ona ke kadangwe wana agba no ji ake one chain of command achuni ona one chain of command achuni e ji ake maji ache me baba o toto ni bi so me toto ni ka bo yo komo Mandia chame ni wa nye gan tetiri wa paramount chiefs there kefen you ake they are the cause honai how many kefe blame ya am most because ana it's about time that sanani chain of command ni yo gadangbe lumo yeli mi atuni ni jemeji eni no fiano ba ya lodugba orumi chi esani jasi ale nu chumo asafo achale nutumo shikitele ale nutumo mankralo ale nutumo akwasho ale nutumo shipi ale nutumo ochami ale nutumo blafo ale nutumo wa ye ke wa yin fe ale ame nutumo ora she gadan me sat everything no chain of command no mo fiam mo nya fe no na etu isumo ni manche ye omo ni yin akeko we fatai gadangbe won ya lo won ba producer of any no ani wona watch any atole ye botiano ni jeme gidigidi omo asa ato manche ko asto manche ifata manche ni wo be bi ani botiano bi ena manche me mini enyo eko watch ni ona emfoni egbe ji ni koi aku ni ji enumono ni koi aku ni ji enumono the egbe ni kenu jino the newly installed botiano manche ni wache atovoche lewon eba gbala sanjin pi amlin onu mi shi eba gbala sanjin mini pi ke baba o amlin ni eba chon boni kusum gbejano to yo le han nibi ile baba yi le yino eke age to tashe ile shi ne ta je nje atofoche o na ke moko ni tafla che aye to 70 years alo ye 70 ni ke moko ni na 70 ne ba igba chuchuko bona jale ona it's about time ene mejino nu kaje chefin ni won ta wona fe hye ye ni wo cheme ona wo yin me ba gba wo shi asanjin ojogba akachake ni bi ayin no ni je wo no mi ni akake ake wo no mi ni onu nshi no ni je wo no mi ni akaka ake wo no mi ni lala no ni ya no ke ni bi ne fe nwe ni kenya ke gadangbo nu pa waka ola gadangbo waka wo lumo ye ni fe ya wo mini politics ni bonu mi shi no wo da ni watashi ba atwa ball ye court dani woke wo etala court be ne ke lawyer say ke dey set to la wo to mo ball accordate aya na ba afi ne ke ba ishka be ne ka ke shikun jin promise police fo ke lawyers ke judges ke prosecutors awo ya o ni shabi ye na pin ba no bulu anomo ye sen na lumo na to aye court owo ma beja agboboloko dan mi bi cheme ke nyeme ko to no woman bi ye beja abugbe na dan be woman no ko ba woman bi be useless se na mo kokra be ona be piano kwale ka kan se na nya adwe possession is not a property ona no ko to no woman bi no like lele no woman bi if you are proud of where you are coming from ko ba wa me je beja abugbe na je beja wo bu atele ayamanji kome ni kote mi alo akuche kome ko bote mi ayame kome je ni je manche menji ame chita flache
ameni fe mu ka ameni papa fe mu ka me ejuro shin le wo call na me they are more than the chiefs in that area. I mean come on anunya ponu ya me keja me puye more than me maji ache me cheme keje me how we ya o ya je no cheme komehun watch red big fish inu mu ekome watch ekome lehun ekewie mo fi oba for manja mi to nye botu odogba no nko nya ke Ghana yo no fi anu efite whom you know Sunday son ayo we wo bana ni Sunday gbo na no share police station o na she ekorebo only nke mi wa eranye baraka bo mo no yen original money fake ani ba e links febo ni mi ngwa febo no obo fi obo ni jiyan o Sunday ba fe bola ni awo bo awo che ewie moto ni ba ka je no se magbele phone lines ko ni nyeme na ni mesun la blade abi won atwa ko nye che onye dwemu concerning no ni jano je botiano ni anu abo a watch red big fish to over woncho media mi ni wo keke IGP ake oblanu mpata ne ke owe botiano manche je botiano manche we botiano manche omo fa ipa mo niji enyo oji we ke ha niji Ghana police niji wo fe wo che IGP ake won pale fa wo pale fa ni no kwa file shi afi be fi o afi etendu ejwe ni hone ne kono wo ye jen ni wo jase che ni ko ma fe akato jase eshile ni basabasa afi mo ba ma mi dani nakan kusu ba ya no wo police fe atwe no ahun kesha eko amian mo obagma statement aka mo bo false alarm wo chemeni afi ni efe se mie na ma fe nie ni ke basabasa aba ke ba shi biane police fo ameda eshi amemo ni amehemo ni amegba wo moni atojase eshi wo jase na kansani e kashi e court won wehi dani ochini hone oblanuko achole empata fese ke mi ku aku wekunu pani mene etum wekunu pa mi ege manche ni botana mamu fe ni mo fi amole ake ye manche Ebi ko ku anu aye. Eke me ba mama amba try tu amejofu amete la moete police station mo ya report aka wo mo won gbe na shinu wo pa police ake ame feji ame fe ame bila ke ande yo manche ke yo manche me she yo manche ni manche ko be ni e ba fe na kan kusu ande ba bi amegbe alo e abi ma agbe ni ke fi oni na fi o la mo ba ejije mana ni ake kele no oba na ejofu ke te e amale ha police fu ko te police won amesimo na be bo wotwe shaka ni le e ba ke ameni ni mo na iwo na meke won pa IGP fai o mo wa baba ye ne won pa le fai wo pa le fai ni no kwa fele gbeke mpata ekwa ni ewonile alo ekwa ni ekelato eni sani ekelato because for be san ma ejo wanyami me solo we biye ni kefi amegba wona po ama menu shishi ako manche wo nini ama me yo wulo mo wa mi ka wo be play mo ni wala ke ma ejo no fi anu efe ni afide obaye afiye ke minche ke je basabasa na lakoni ejepo iwo woncho media mi ni wo keke IGP ake oblanu mpata ne ke owe botiano manche je botiano manche we botiano manche omo ni is an imposter iwo won pafai ni police we any because bile number fe ni ama lo mekeba number fe ni na me fe wo le ni ne ebanye fe ko ne ko eni ke fe ke ma obla yen won e balaka sana me defend because amenya me tachi ni moko ba je ma bo abaye wono no e ko na me pele wasumo no ko na kan wasumo ni basabasa aba wo won pa IGP fai e ko ni impata eni isa ekelato tra no manya fi wono
Yo, none men so la da Bible blu nka mi yobe o ma TV na madanye shanka nya na ne wo twenye mmemi wote wa kwasi ni mfo ni oba hwehwehwe woche e ba 40 fi ahweshi le hu ke o agbo mi tuye be ti o ake keje bom be mli ni ba ya no na efe amewo amla lo alo mla ebu bi atwe no ni di wo police ke ni bi tuwe no shimbon se mi be no ba ele hie be ni afetumu amecheme bo hu be ni e achon ebu ame ni ekomempo ona publishing mi age amomo amete me ko number sign bond ke ni bi shi mi biake kumu gadangbe lumo yeli Sunday potin mi wo wonto wo ton akeshi dabi ona ma bani gadangbe won to enjole shi mo wo sumo ni wo ka no kwale fon shi ma ba mi bi Sunday cheme kenyeme mimbi ake gadangbe onupai ma ba nye dane nye kenye nto tu enjole ke ko me femu shi anokwale ni ji anokwale anye na ake fungbe ni yu ake shi cheme kenyeme no oni ewo tu enjole nye ko abagan olololu tu enjole ni ji tu enjole wo nye wona ko kaji anokwale kojo mo be ka kojo ya anokwale na be $20 ni di $20 e ko nyen abakokoko awowo ya o geme eno ma na se magbele phone lines bona fe ni kwolo le wanya atwa na me fe mini ametwa amedomo ye botiano Sunday ni ebu ino maja sen maja chema Sunday dato manchehi ye botiano ni efe inti ma be Sunday bale na kan nyeme eno man and share in Belen phone line say 027-432-4331 027-432-4331 bomode ko ni ocha ni bo o femini ochon emo ejake no ni ya no ebe ngbe no e na agba ya hun to awowo ya o ma be Sunday bale na kan nyeme 027-432-4331 027-432-4331 bomode ko ni ocha ni ochon ojuemo mi na ke nyemi ko eba kan no ebla blado fa no gbe kan no gbe ke ndo cho akejo. Hello ofane ogbe kan no gbe ke ndo cho akejo. Anyemi ibo wanye manje papa bla o makwa fire anu wagba Sunday e phone no o fa no chio ye TV en fi o an lo TV en volume abashi nu wagba Sunday e phone no na keni ni ya no ni ano na elo nyemi e pa e chenye fine nshi ba makwa nye fa fi o keji otwa mi e bo mode ko no anu TV en volume abashi makwa fire no anu TV en volume afi mi ni abashi ejake deliance fi o ba yimi no kiani oka ona e ka fe ton be action amagan o fa ne nshi ba mi pa bo fa ke otwa anu wagba Sunday ke chon phone no ogbeyele e ba TVM obe na agba 027-432-4331 027-432-4331 nyeme no ni ja no ye botia no te miniji ojomo ake manche ye mo all of a sudden ne ye ko be ko ne no aka to manche konklon ken kanta mo ni yo je nyeme ni na te ato onake jasi yejeme ma nyeme mi ne kola ko iba panu elo ablado fa no gbe pan no gbe ke no cho akejo. hello o fa no gbe pan no gbe ke no cho akejo mi ta ke mo do se o fa na no na ya mi ta ke mo do se ole wo game wo bo mo de ambayi wono no ambayi wono e ja ke si awu mache ke da ne koloko awu mache ke e ba no so ne mache mo ni awu no se awu le sha awu mo koko o mo na ba yi ne da so te na yo ayo mo ba mo ni aba yo lele wonyemi ebi Sunday woche ebi Sunday ake lele ni manche eko ejun mo na saka we ko nke nkantale
ene ti aya le ten ti aba le ten shi nke san ne ma nyem ni ma bote mi ficho ma chi ma bank ada party ni ma bo amon mi na wie motoe eja ke atofo che fe le fan ye wie mo mi twa ke shi ama me shi ami shipi jino na yo ejeme ni wo te ba le ten ni eton na kwa ke ayi manche na me ke de tutu ebe shi alo nyem ni ka me pele o manche yeli eji soro bi eniji ebe make wulo mo agbefan ona no mo gban mi ma no mi soro we bi ame di meni ka me na agba fi o shi bia ne ona anu ni wo ni tomu efe agbene aswi shikete konklombo shipi shiana yo shipi yemi ameni bia ne ameba me pele manche yeliye ni manche ekonklo ye wala mi olololo ni aton ni afi fi oni honi twenjole eba botiano na anu meneji mi mene titi mi mene pla mi mene fe neke eja ke nyeme botiano na yu botiano sane ne nke bolo ko malakabo inle botiano sanu jogba inti ona kan le no na kan le aplaku kokro bite botiano ochie dane lumoyeli sandike lanya hihwe mompa dane lumoyeli sandike shipon sandebe no ba na to amene to agbele apla mene efkra no mi biake game mebe wonye ba chele boni wo ba na dwemo ona ejake nyeme no kome no ni wo fi oni yo wa wi no bo ni daje a chere ni jiana na emo be I repeat lele mambia kome wonye nu kome lehun eke wiemo fi o ba fon manja no masuma ke wa bulenwe na wiemo towe nya wa bul na wiemo towe ni wo ba shao Zaga mi money ma yene gbe di kota geda Njebotiano ni ku akustu le Jamende ini jistu father of Botiano ni ini jistu father of Botiano le to Botiano jaseche ke Botiano ni ku akuni je numono efi ake noko ya no Botiano ni enwo wo yutena noni ya mi no peji ma ni kasi ni Botiano ma ni oforisno bato Botiano efi ake eto gbajano to ojogba ni tafrache efobi son 13 ni efonu kome ni gbajano to niji gbajano to eto Botiano bi fen ke fen na yonu mo efi ake woye wokuko na atu amefete bi ye Botiano ameje fante efi ake woye wokuko na atu amesolo bi lẹ́hún àtọ́gbẹ̀jànà tó ahame máa fẹ́ rọ́ọ̀mù ẹ̀fẹ́ agawẹ́ okúkú náà tó àmẹ́ tẹ́sí bíi níji àdókòwòkú àmẹ́yọ àmẹ́síyàn wòkúnupa nìkọ́ ọba ní ikú àkúsẹ́yìn yẹ iná yọ mọ̀nchẹ́ yẹ gbẹ̀nà náà mi yọ jí òṣìpí máa ní kàṣẹ kẹjẹ tútù ayẹ asafo náà fọ́ọ̀mù kẹjẹ tútù ẹ àti ọ̀dẹ́ntẹ́ fún ìkẹtọ̀ àfúyẹ to afuwe loji wo nu ku akusen asafo ame yo shipi jesen mene neke amo shipi ne ame abosoan nije teteso oline ame woku nije adoko ku ewole ame abosoan ne do mo woku ona mene ete awe manche ake nu ku aku the 5th he get the 6th en petition kashimi kote geda ni yuone ke abosun atete ojuku ke coffee jasi ke Jacob ake wowota oni emachayili yan sinawo le machota oni emachayili yan efe ake kanye kwense ichemeni transfer na efe ama meji nu ku akusen ni Botiano amete mokomoko le eko iwo nekegbekene etega be kemanso aba Botiano because ni atofochaba yue ke ma ni kasien ni ofurusunu wokuwe ke solo wokuwe amamenye ma eti ne ba fe you take na nemas ake sani ma ko mama papa nebu wo you take fe komi romo ayi romo ni mancha ayi mancha ni jase ayi jase na kami wo yin ni wokaye nsene neke tetene abosuane te awe mancha wo won pa wo government
ni di Dramani Mahama fight wọ́n pa IGP fight wọ́n pa interior minister fight wọ́n pa national security fight ni ame question e kegbe kene petition ne makate ya contest that was a Friday nu what here e ma ni ku akudi 6 ya petition sinu wata commander yin e che ni ku akudi 5 na ni try ke te cho wa ga wo man che egbo si na yo man che ya me ya ni ku akusen ye na kegbe ke tete ne eje eje na kantia we begbe me wo e manche me to e ni ku aku e begbe na me yo ya ni ku aku se eje osipi ni amesipi ye to mo benu wo yo na ye ya ni ku aku se wo won pa fai you te ni yo ma bia na wo yin do because je da ne no mo ke be baba ta flache ke mo go ke ba ke mo ko afi ni esa no bi le san dojugba wọ́n pa government fight wọ́n pa IGP fight náà mẹ́ tẹ́nẹ̀ kẹ́gbẹ́kẹ́nẹ̀ náà mẹ́ question lẹ̀ náà mẹ́ bílẹ̀ sàn lójúgbà akẹ́tẹ́mẹ̀ nígbà tó mọ́ alómẹ́ níta mọ́ náà nítorí kó àkúsẹ́ àmẹ́ká mi lérèkó ìyá yìí nà ká máa ń tẹ́ ẹ̀ àwọ̀ ẹ̀ máa ń tẹ́ ká ó máa ń tẹ́ wòkú pọ̀tẹ́ kò ní yọ máa ń tẹ́ nídìí máa ń tẹ́ kọ́ mi wọ́n pa fight mi ní yọ ọ̀nà mi dùnmọ̀ yóò tẹ́ náà àbí àná wọ́n yà sáfàtẹ́ àtọ́lá sáfàtẹ́ gbélé fún ni ku akuse to le meji youth leader ni domo asafo ona de wo sumu ni eba cheme ko me keje ko to bo nsabe ni ba fe ni ka na gba baba le eke no ni ekole atumo lo ni wo ba fe won pa fai an government ke IGP ke interior minister national security ni mo fi amo ka me yawo ne kesa ni nem foni amekwa na ka je ojogba o etu anu Jo nande men son la blade a Bible bun kami yobi o machi TV no ngo chamie otwe mini otwe fan ni mi biake ma ba ji no ni mi aba ewo esani efe mini ebale na kan o lo ngbele phone line 0274324331 wo nyenu na wemo otwe o anu twa kachi botiano oblai ko blaya bi ke amesumo inti ko awo no don yo botiano ona eshebe ko ne sani gan esani enye ejo cheme amensumo esana mi ani to enjole afi mi ni apa kan adangbe le kaje na kan wo bibi efen wo ka me ye ko kemo ka me ko ni to enjole baba be wo bibi epo ta flache wo ka me ye ko kemo ejake gan adangbe egbe shi ni enyo neke majache me nyo tete ne nke neke bulu adi fe mo ni nesane sa anyafo me wa chame nye di me ni me nesane ke nyene na amanshi ona me gba pa mo ja keke nye ba ni na amla lo ona wo traditional cancer ka original house of cheese titiri ama wo fe ni ketele original house of cheese min na nkola ko eba kanu ewla bla do fa no gba ke ndo tu akejo. Hello. Hello, good evening. Fine. I'm chakanje mampurinyam. Aja ramatika. Aja to your thing. Inshallah. Oja plan ona. Sanene lokoni tawo gam woga tawona. Ninu jinya shishemu kiawo. Because the lilie like I said, ko ta kel manche, po ka ba manche po die. Shibiane a woman che awene the same to na we manche ina a dumela sheshi mi ye fio ne mi ye fio kan apoto galenje ne keni ne tasna ko na pa because mo be ko ne o befe agbo e ke mi se agbo ike mene na me ke ka bia de mu gba me efe muji puk ke kashi minister ene la na ko na afo ni ke ni kra onu pa ni yo no asa me tishi ni me ni ami yo ma so asa ba ni fi am oh yo oyu ala don nyamnyuma ajo bo ni efata ehabo mi biake meni noji no ni ya no ne ona ma fin etoton ni ma fin jija
no mi biake cheme niji wo cheme miniji no ni poten na ameke owo miniji ngawo poten ni ameke fi o mini ameke han wo nyeme ablade abi wo che ekomi ekpan no imbia eni efe be shi masimo ni ejale mi awo no ni te no alo no ni ya no ye botia no masimo ke wo che ajale mi awo dani nke eni fe mo ni aba na agbe chofa mi body manye yo inche kenkle masimo ni ojie oyinshi fi o ha inkwelo yo ofa na shi ba mi ke masimo ke ojie oyinshi fi o ko ni odwawo to enwe fi o kian inti nita oni ewo eno ye botiano ni amli concerning manche mina ke kolako eba pano kolako eba pano bla bla do fa no gbe ke lo chu akejo hello o fa no gbe ke lo chu akejo hello o fa no gbe ke lo chu akejo o fa na jori ni adote ado nje man probi o fa na na jori ni adote ado nje man probi tepe o ja pano no na ya o fa no ja pano no ni to ma biji ni to ma biji o ka me we ma cheme we ma cheme hello ida ke me ya ke ka me we ma cheme ida ke wo ka me ma cheme ye ni mo atwe we to mi so ta je chao ni pio ya ke ani we ma cheme ida ke te asenne me ne si bi ta jang me nu mo bi ke di se bi owo ya ke si ani ga meji wo lo ke si to wo no ni lo ya unto yo wache biake aso gan wo no ni lo mine wache pa echi se san bi mo diake aso gan wo no ni lo ejake ke gan mi wo ke gan wo no ni wo ni fi mo echo ake gan wo no ni wache e ba pa no masumo ni ejo awo to engbe fi okin ya no ni ya no alo no ni to ati se but elo nche ofa no ja pa no acho mi ni ofolite nje botiano ni ku aku shi ana yo manche botiano mi tumo beni nyenu le pa no I think last weekend one wake oblanyo kuna cholo tete mpata ameshia yo shipi ika ameshia leji wekunupa last weekend one ake lu mekeba mami aba shula tu kele wi che imanje mi je manje shia ni manje won ko yo mo wonye wona igbe woche media bi en wo hana meli ake nanu nini yano osmon basa aba mami because koka wa kola mlaka wo dele muni wo dele bikin jemu ku plani iwo won pa fa ni amra lo denche iwo ni le ko ne kan basa afi ayi na afi le da na bi pie ke bi sajimba ake no osmo ni neke emi sajie e chono conclure iwo no wanta wo yi afi ke emi jole iwo no pa amra lo fa ko ni e ko ni gbeja ni sa if we wege ni kwa ku di fif ni kwa ku di fif awe ko ekpoko e wona wo mo ko ne ekpoko na pa ko le ti fete o awo ni kwa ku di fif mo tashi ni kwa ku di fif ya se fu eni wole okay nche no na ko central pole ja ke bo te ko de bo nye o cha imanje ora o de twani nke basa me ke ne je na ke yin yo me fe ni le ma me ka mo ko ne bu mo me ko ka ka fini bi ko ko ni pepe ora e pepe we ke Lagos ku we ke fini ke no over na shiba mi inche kama bi botiano me botiano onupa ipoten ni yo bien eto nese botiano ko onupa ko ko abese
alo achembo aga yitumba nlaka yitumba jumoni wete ayi elenyani ayitumba lenyani ni GDL akedi na fi ole egbe acho akele support ole ni GDL leke luku eke ibawo o fa ni ayitumba ni GDL DVL ayitumba o fa ne yo mbeshu ake eke ibawo leke luku tuklo nemi because le botiano ma confront ni pale sandie wa ni ele ena yo manche ena yi manche ne ba hwefiu ye botiano e wa sane luwo sanjinwa e won pesho aka de kan tuklo na afio ne e ka e ba wo yo benche mi uma ba modern ake ma botemli ni matima beke ayi wochai tungba ye be ni sami ni ma bole na wi omoto ma ni ne ake boneji ne shanke neke yibi jine ni ani awo ye botiano ni o mini ji lehun ina jemo kejenu se ma bomo din ka ba pan no ni nkeba nkolo efen ni kemi yobe o machi tv da agbo kegbe na nche oyula don ake ni wo twabo owo no okewo ewie yo ye je no ni keje egbe na nkola ko hun eba pan no masumake wokele ina sande gba dani nke ni femu aba na agbe hello fa no gba pan no gba ke no twa akejo hello o fa no gba pan hello hello oya pano hano na hello o fa no oya pano o gba ke lo twa akejo fine o fa no chi oya tv e alo ano tv e volume abashi mi pa bo fai o fa no ano tv e volume abashi ni wo yue nyeme pa eche nyeme npa anyefa keke veke nyetwa ni nyenye ke mi agbasa ni npa che ne gen egba na edomi no kenya keke nyetwa anya tv e volume afia mi ni abashi eha mi keke mapa nyefa e wa ko twa obano tv e volume abashi keke o anu agbasa ni kechon phone no to be ni ofu normal phone call mapa nyefa e wa nyeme ntwa shikomi eko nkele rapa hello fa no gba pa no gba ke no twa kejo fine mani papa abla o ando na ya nche nyeme shida mo mi eyin skola conclusion yese no hello fa no gba ke lo twa akejo hello answer o fa no gba pan no mani pa bla o papa wi ye kanya kan so acho mi ni ado ando na ya nche like man ke ekokpoku anya awo ekodo ni efi o te ekokpoku ni aga awo awo manche ko ke fita another manche ye na pe ene no ma yo de gesa ne na ga ma mi onupa e unpo ebe mi odi fina so onupa me amefita manche ni awule ni ekele ti manche na awule onupa ju ko yin eselu ni mbi aka da bi chinche me fen ame manche mumu ese manche mumu ese ewe fi o dire ni lo enye ni manche ball bi ana na kan ga chon nto conclusion ya fo na omo ni na ba ye ekepe ba ba no mo ke plabo ke ni ba ba yi mo shishi anokwa lo yo yin yo nyemi ke mini esani akwajin ojogba le ka akwe na yin eke no conclude ni ba lele nyeme na ne menson la bla dia bible bun ke bi o ma shiti no imbe efe bi injemla nke ba keshi kenyi we gbe woni ke gbala gbe wala awo so ngbe pa o le un bi ekoni many mi be meni ke meni twa meni nya twa meni twa la ne jam fe mi mo shida mi ya mo fia mo mi dan cameraman shi mi da mi ne MCR sizeless mi da leshi na de ben son le ablade bible ni ke mi yo be yo machi tv no dan machi ni ma ya masumake mache otu ese fio ake kaji nyungo egbe wo ni eke
ake wala ya ake wo be nani onole ake soa ni bane mini time with fathers of all genes bano ye chinos pub success mini chinos pub bano life and colored ni 19th Friday ni bane jeno umpe shinkewa ke time with mini Pretty Tayo time with Pretty Tayo no bomode koni ofe mini ochi obenke keke if he fine no go brighten shine ye no all black party Thursday ne all black party with DJ vibes ya no ye Cadis pub ni man ya ni ami gota se bomode koni ochi obenke jeme so ane e ba fe punko noko ko neme son le ablade abi blue chikome ko o debi ni ama awo one rasta to go ni shie kaklagbe bi eji eni nke ni fe mo ni ba wa nke mini cheme nyeme lopi di no ni yon show mi chi cheme e show wo le dwen lo ye nyera don kemi kwewon